Welcome back with me, Ronaldo Gilbert. Balik lagi kita gengs, boy, bagaimana kabar kalian ya? Semoga kalian baik-baik saja. Jangan lupa untuk selalu stay safe. Everybody sing a song of duda-duda ya. Iya, di video kali ini mah gengs, boy, orang mau lihat ini ada guntingan rambut, model guntingan rambut yang fail ya, yang gagal ataupun yang tidak cocok dengan raut wajah mereka, ataupun yang memang tidak pokoknya bisa sekali rupa babi dok orang ini. Mari yo bersama-sama orang Mbak Uni gengs, my boy. Ini masih aman ini, cuma jidatnya terlalu besar ini saudara-saudara. Ini besar sekali. Jidatnya terlalu besar ini ya. Tes apa ini? Oke. Spinner. Gunting spinner ini. Orang macam apa mau gunting spinner ya? Memang. Dia gunting spinner, memang jago. Boleh juga nganan, boleh juga. Dia gunting spinner no. Memang Kang. Sonya ndak war-war. Adek gunting sendiri ini adek. Ya, oke, bagus sekali. Lobang saudara-saudara. Tobat ngana. Spekol lekwa. Oke. Dia tertawa. Kenapa dia bangunnya begitu? Ngilu loh ibu bangun. Hah? Pendek sekali memang. Ngana rupa mau masuk polisi ngana. Kiri kanan dia backing. Memang jago. Dora the Explorer. Kita udah pengen Mr. Bean anjing. Kalau bagi kita udah pengen Mr. Bean. Someone wants me to get like a belly button bedazzled thing. Bagus sih. Rupa babi dok ngana bicara bagunting ini. On what every report just get here out. Put your report card up, John. I don't care about you being mad, man. You want to get mad and act a fool? I can't have one with you. Let me see your report card. He ain't got no good grade. A B. Haircut macam apa ini? That's why his haircut like this. Come on, turn around. This what thugs do. You want to be a thug? Huh? You want to get in trouble with everybody else for why you get in trouble at school, right? Lo dia. Yo, what is this? Masa di belakang situ di batas. Aduh, salah ini. Salah gunting pasti. Lapas, jangan lapas. Memang jago. Napoli 1. DP batas di belakang. Aduh. Siapa yang edit ini anjing? Ini siapa yang gunting anjing? Bisa sekali. Oke.
Terus apa ini udah jadi pangan? Aduh, rambut kalau keribu begini kok orang gunting tipis dia balem-lem. Probably never seen her from an Kapan dia begini dah? Oh my gosh! Gaya rambut macam apa ini? Look at this one! Apa ini dah edit anjing? Editan pasti. Mungkin orang rambut kan boleh begini, ini pasti edit. Boleh ada helikopter anjing. Masa begini nggak mungkin loh. Ya nggak mungkin lah orang rambut kan boleh begini. Look at this one! Oke, ini gaya rambut pudel bagaimana ini? Ya mau kalau rambut-rambut begini lucu menurut kita. Aduh, ini orang-orang Maidan. Banyak sekali anjingnya Fugado dia nyada panas ini kalau tengah hari tuanya nyada panas dia ini. See the mirror, man. Yeah, Okay. man. Let's see right now. Dia mau nangis. That shit fresh though, bro. Dia mau nangis anjing. Dia mau nangis. Dia mau nangis loh. Yep, all done. Oke. I got 99 problems, but a haircut's not one. Masih ada rambut. Oke. I'm just gonna that off, okay? So that way I have it short and then. So I just chopped the little off because I'm too scared. Chop aja. I can't do it. I only did an end. Lama nga na. Get through my fucking hair. Oh my gosh, my hair! Sorry. It would work if I knew where scissors were. Katrina? So rusak ini. Take the fucking ponytail out, hold it by your hand, and shave it from your head. I can't believe I just fucking did this, man. Peace out, hair. Sorry, I'm not dead in my home. Hold on. Sudah. So rusak. Ini orang-orang barat ada lebih gila-gila leh kok. Gunting jo. Dia senyum no, dia rupa orang psikopat. Mama! Mama. Ya mungkin begitu coba guys, Bapak kita video tentang apa ini haircut guntingan rambut yang fail ya bagi guys. Bapak nantikan video-video berikutnya. Jangan lupa untuk selalu stay safe, everybody sing song of Duda Duda Dada.